Takamuti ke itendzawo esesicelweni ke ngephasi kwemakholweni tithi ke tiyathokoda ngekuthi sebalungisele lona ke bhloho ke letinyawo kulandzela ukuthi kwazi nalakhiwe lona ke bhloho letinyawo lavele ke lalimala ke ngakapheli netinyanga ke letinengi lokhu kwase kwenta ukuthi kube nebulukhuni lobukhulu kakhulu ukuthi abantu ke bewele lofa ekhatsi nabo ke bantwana besikole ucopho bakhona ke emakholweni umnumzane ethwala uthi ke bayabonga kuhulumende ukuthi ke asukumele etulu ukuthi kulungise lona ke bhloho ke letinyawo lese kumanje selivele ke selilungile. Uyabona nakuthiwa khona into lengithokozisa kakhulu ngilokulunga kwaleli bhloho ngoba empeleni sasingakabheki ukuthi kulesithuba lesaya konakele ngayokuthatha kulesikhathi lesi sibe selihlobile ngalendlela leli enelakhe ke ngendlela lesithokozisa kakhulu futhi empeleni. Uyabona kukhulumela abantu empeleni kulukhuni but kepha nje ubabona benqa nje nongathola munye wabo angakuthela lokuthi bathokoda kanjani kwabona. Nami nje ngitibongela indlela lebangibambisa ngayo emoya lomuhle futhi nendlela lenkhulunyiswa ngayo iyangithokozisa. Sakhamuthi sakhona ke esicelweni sithi siyathokoda ngekuthi ke bantwana besikole sebatawela ke melula kulandzela ukuthi labantwana bebaba nebulukhuni uma ngabe abantu labadzala ke bangekho ukuthi babasithe ukuthi ke babawelise ngesikhani lebhloho ke lilimele. Kucala bekuba nenkinga vele ngoba bese sinaswele ukhanze kusikumela amandi laze lagcina seluwile nje. Sesibonga naye ke babe thwala ukuthi hey usitile kakhulu singumama wala sicelweni ngoba leli bhloho vele linkinga lokhu bese liwile ngoba nabantu abethu bawela khona la bayesikoleni. Sibonga kakhulu nje ukuthi setawuvula nje ukuthi sisakhona kule sihambe kahle. Bese sizama lokuba wetisa lokhu bese liwile nje manje ke babe kuba inkinga lokhanze ukuthi asikho nathi sesematohweni nabo emini sabayawela ukhanze ukuthi vele labanye abasakhona ukwela kahle and sekuba netinkinga. Sijabule kakhulu nje ukuthi kubuyele kubhloho masinyane lilungu. Lesiveke sasesicelweni sithi siyacela ukuthi wonke umuntu ke abeliphoyisa kude ke lentuthuko yabo ke itawuhlala ingeko lehlobile futhi ke lephephile. Etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Carlos nenohlahla thwala sikamanzini.